malang chajangnai kok tuma kasai phayo abo hayo khebo trend haising tonglai sibo bolaimani botharlaimani chinti prasani bisingo mia salsani salono yang konakarta para aro hungkake botharka bufa basa jek khoroksa basla khoroksa no abo hakino mia khoroksa ko basajala botharka bufa no Samir Tripura mungui botharka wakirai Tripura no o wan masinga kok tuma belake malangkar khal lukurog no o je kayini pati mungman uplugo no jo tole se kotor fer tamo fek janai manai eba chuak nanglai mani chuak chini do phawo belake dera mung tu bui tongo aglai dei tonglai tongo kok turi lam turi ereng nanglai aba hai samung strang lai tonglayo je chini hodani dera mung bisingo taisa obo dera mung obo kaisa demar obo kaisa tamsasinai singno dera nai kaisa thiti kok to mangkha uttor rangamora amchai arono basla bai bojagi thingen nangkha bofa romjakha jodio botharnai Samir Tripura kok to mangkha sonamora bakhaksen bising khobdangnai uttor rangamora amchayo nukhungo kok banglai mani no kitinge khairma singchake bui botharjanai nangkha bosajala bai wachirai Tripura pati mumbai amchai krangai jotono malang chalai tongai oromoro nanglaikha police tai amchai lukurok ni bakhati semangka o koksil jajanai Samir Tripura bojara kolongma romni phekjanai manai bai mang kefek ni tongmani tai thas thaklaiya gama hai jorago bo buha bai walai salbruma bulai toklai iya khaba kok banglai mung am hairok ni tongo botok bokhlai agi bahanya haini siljamung yang ta salobo ama hai keno kaisa pati mung kok banglai tongman jorago Samir Tripura asungsano latha ka haman na winai bukhano khaklabo bo wachirai Tripura no tai pati thayono hama thagi thango tai thi thango kok to mamani jatrapur thanani police phaisho paikya pati thayo SDPO Shashihon Deborma pati thayo phaikya tai pati muno cheri nei tongkha ar bisingo koksil janai Samir Tripura to romkha police tabuk bo jatrapur thana ono rom jagei singkrik jagei tongo tai babasa phasing theijanai wachirai Tripura ni kathino postmortem ni bagai Kathalia Primary Health Center ni kathino bo toni rejakka borno tini horjanai kathai pati muno kitingi hanyo hai Tripura ni hasep kami amchai rogo hanya hai fek janai mani bai dera mung kotar dera mani nu mani bagai amchai lukurok hanyo malang chalai tonglaikha o fek janai mani bai borok tamse dera oi tongkha oran bisingo hojak thai yok thai kalaikha nei tamkha pati mungni soi fer tamo obo nungma chama simida na soi kok no tuida bufani da sayangkha abno seri nai tongo police tamkha hodawo obo hai bulai toklai naslai mani heglai mani awai kerenjak ni tongkha chung hamkraini bokhak himi thangnani jagao beramungni bokhak oflai tongma bai Tripura dofa hainse kalangjak tebo kalogi tongmani mangpli nugjagi tongkha nongni bongni kami rogo tongno obo hai lomui tongkha lai tongkha derai tongkha ke aboni hojak nani bagai jotono sakthari ma phaitai ma salai thai ini bagai asuna koktoma naine di o mangpli o tamu saka police একটা খবর আমরা থানা একটা খবর পেয়েছিল যে একজন লোক নাম ওয়াকিরাই ত্রিপুরা বয়স মানে 50 ওনার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে পুলিশ অ্যাকর্ডিংলি এখানে রাশ করে এবং বডি এখান থেকে পাওয়া যায় আমরা আইনি প্রক্রিয়া যা করার আমরা করে আমরা তদন্ত হাতে নিয়েছি কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে কিনা আটক করা পর্যন্ত একজনকে আপাতত এলাকাবাসীর অভিযোগ অনুসারে আটক করা হয়েছে দেখা যাক তারপরে আইনত কি করা স্যার ঘটনাটা কয়টার সময় বা ঘটনা অনুমান বিকাল 3:00 সময় ডেড বডি কই আছে ডেড বডি এখন মর্গে শিফট করা হয়েছে telo orphan super 33,000 beton manai English medium o graduation khlaijak oni bagi kaisa kaham sebroi tongo kolsa post langjak nai abon bagi kok saudi 9366372164 onamaro case worker tinjon atlang janai 30,000 khai beton om bahino English manjak arts pan pori commerce pan pori graduate khlaijak tinjon atlang jak nai
তাই কাছে SDM সুপার অব 60,000 লেখাপড়া কমফানাঙ্গো তাই কাছে योगा मास्टार योगा सोलोंजानाय 10,000 बेतन होनाय खरसा लांनाय अब्रक बेबांनो बेलाखि इमारजेन्सि नाङै दङ नरक फुनो सिमि कक साहरबायो फियाबा थाङै मालायानि बागै जे नकफां ताइसा कक पि दिनि सामन बागै मा साफिका जे फुन कक साने रक थाङै मालाय फेबेदि ताइ तबुनो ताबुनि कक मानाय बकेबा ताइ थाना मुसुङो बांके कक साहरदि 9366372164 मान्दायाम चाइनि काइसा गभर्नमेन्ट बाय रहरजाक हस्टेलाव